binyamakuru. Reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ngo Sudani y'Epfo yatangiye kwishyuza visa abanyarwanda mushaka kujya muri Sudani y'Epfo mugomba kwishyura visa. Guverinoma ya Sudani y'Epfo nk'uko ikinyamakuru Bwiza.com kibivuga yashyizeho amafaranga y'amadolari 50, ni ukuvuga asaga 73,000 ku banyarwanda bashaka kwinjira muri iki gihugu binyuze muri gahunda nshya ya e-visa. Aya mabwiriza mashya areba kandi abaturage ba Kenya, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se RDC, mu gihe abarundi n'abanyasomaliya bo bazajya bishyura amadolari 100. Abanyatanzania bo bazakomeza kwinjira muri Sudani y'Epfo badafite visa, naho abanyafurika y'Epfo bemerewe kumara iminsi 30 batayisabye. Abifuza kujya muri Sudani y'Epfo bazajya basaba visa banyuze ku rubuga rwa internet, bakabanza kwishyura amafaranga asabwa mbere y'urugendo, hanyuma bakabona guhabwa visa. Guverinoma ivuga ko ubusabe buzajya butunganywa mu gihe kitarenze amasaha 72. Iyi gahunda nshya yateje impaka kuko Sudani y'Epfo ari umunyamuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, ni ukuvuga umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC cyangwa se EAC bitewe n'ukuntu bivuga, ukaba kandi ufite intego yo koroshya urujya n'uruza rw'abaturage, abakozi n'abacuruzi hagati y'ibihugu biwugize. Ubundi nanjye nari nzi ko iki gihugu kiri muri uyu muryango, ahubwo twakabaye tujyayo n'irangamuntu gusa, nkuko tujya muri Uganda ndetse no muri Kenya. Ariko se ibi bimeze bite? Gusa ntabwo inkwakuzi yarekeye aho, yakomeje no gusoma ibindi binyamakuru. Hari ikindi kinyamakuru ngo cyo kiri kubihakana. Reka tubaye inkuru zombi hanyuma muraza gukora balance ku giti cyanyu. Inkwakuzi nyine turabizi ko mamura hamuza ubwenge. Inkuru iri kugiyeyo iravuguruza iyi tubonye kuri Bwiza, kuko iravuga ngo Sudani y'Epfo yahakanye ibyo gushyiraho ikiguzi cya visa ku banyarwanda. Leta ya Sudani y'Epfo yahakanye amakuru yari amaze iminsi akwirakwira avuga ko yashyizeho amabwiriza mashya agenga visa, harimo no gusaba abaturage b'ibihugu biri mu Rwanda kwishyura amadolari 50 n'ikiguzi cya visa. Minisiteri y'umutekano w'imbere muri Sudani y'Epfo yatangaje ko nta mpinduka nshya zakozwe ku bijyanye n'amategeko agenga abinjira n'abasohoka mu gihugu. Ivuga ko amakuru yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru nta shingiro afite. Iyo minisiteri yagize iti, Minisiteri y'umutekano w'imbere irahakana bidasubirwaho aya makuru kuko ari ibinyoma, ayobya kandi nta shingiro na rimwe afite mu mategeko cyangwa mu buyobozi. Yasobanuye ko Minisitiri w'umutekano w'imbere General Alewu cyangwa ubuyobozi bushinzwe iyandikwa ry'abaturage, ubwenegihugu, pasiporo n'abinjira n'abasohoka nta mabwiriza mashya bigeze batanga ahindura imikoreshereze cyangwa se imitangire ya visa cyangwa amafaranga asabwa. Iyi minisiteri yongeyeho ko nta cyemezo cyafashwe cyo guha uburenganzira bwo kwinjira nta visa ku baturage b'ibihugu bimwe gusa, ndetse ko nta n'urutonde rw'amafaranga ya visa rwigeze rwemezwa na leta. Ibi byaje nyuma y'amakuru yari amaze gukwirakwira avuga ko Sudani y'Epfo yashyizeho ikiguzi cya visa y'amadolari 50 y'abanyamerika ku baturage b'u Rwanda, Kenya, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe abaturuka mu bihugu nka Somalia n'Uburundi bavugaga ko bazajya bishyura amadolari 100. Ayo makuru yari yavuze ko abaturage ba Tanzania na Misiri bari kuba bemerewe kwinjira nta visa. Ni amakuru yari yateje impaka kuko Sudani y'Epfo ari umunyamuryango w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ugamije koroshya urujya n'uruza rw'abantu, abakozi n'ibikorwa by'ubucuruzi mu bihugu bigize uwo muryango. Nyuma yo guhakana ayo makuru, Minisiteri y'umutekano w'imbere yasabye abaturage, ibihugu bihagarariwe i Juba, indege, abafatanyabikorwa mu iterambere n'ibitangazamakuru kwishingikiriza gusa ku makuru atangwa n'inzego za leta. Yavuze ko impinduka zizakorwa ku mategeko agenga abinjira n'abasohoka zizajya zinyuzwa mu nzira zemewe n'amategeko kandi zigatangazwa ku mugaragaro mbere yo gutangira gukurikizwa. Izi ni inkuru ebyiri zitandukanye, ngaho mukore balance. Gusa iyi nkuru yo ku Gihe urumva ko iri kuzivuguruza izi nkuru zindi. Turabibabwiye byose kugira ngo muri rusange mubimenye, aho mwagiye muyumva nk'uko inkuru twatangiye yabivugaga, mumenye ko ibyo ari ibinyoma. Ariko nanone nimubona atari ibinyoma muzamenye ko twabibabwiye, se bapfaye kubitangaza gutyo gusa, ntabwo tubizi. Gusa igihe kizagenda kibitubwira. Abari kujya muri Sudani mukurikira inkwakuzi, muze kutubwira niba ibi ngibi ari byo, iby'igihe nibyo cyangwa ibya Bwiza nibyo. Turaza kureba uko bimeze, igihe kiraza kuduha igisubizo cyiza cyuzuye. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, aya ni amakuru y'ibyasohotse mu binyamakuru.